2023 yıl. Uşul eşektin uşul yerde жатканына көп болуп калыптыр да, мына жаткан жери такыр аяк, көзү, ириң тура албайт экен. Ушул эшекти Дайры болса үй алып жүрөт. Качып кетти. Шерийиң аты ким? Руслан. Руслан. 93-жыл болот. Каралмадан болот, а? Атасынын аты? Замирбек атасы. Фамилиясын ушпайт. Фамилиясы толук Замирбек Руслан. Замирбек Руслан. Азыр жерде карматпай качып кетти антынча. Карматпай качып кетти азыр. Портер ошо качып кеткен баланы күткөн. Түтүп турат, эшек түтүп турат, мой түтүп турат бул жерде. О, ичинде фонарик бар экен, тамызгын эле. Эки эшек түтөлгөн. Машина. Ушундай тамызгын. Бирөөсүн кармадык, бирөөсү качып кетти. Tünü menen nerede oturabız? Adı senerden 100 son pul sırası çık vermeysiler. Beker ne olacak? Bu yerde biz baldarımızı çoğaltıp kredit telerle oturabız. Sener ana öz gördün batırıp tünü menen жүрдүк ana. Maşınan ver albayız. Ver albayız. Станка бар атака. Станкага da барбайт. 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 Силердин өлтүр. Өзүңөр кармасаңар, кармап келип алып кетсеңер болот. Бул эл кармаган урunu силер adamın özünü alıp etkile, maşinasını vermeyiz. Kapal bu. Vermeyiz, vermeyiz. Kalan yerine var. Vermeyiz. Ben vermeyiz. Açık. Kulüş yapmış. Vurumlu siler tutsalar, anda ben silerden taş almayacağım.